मैं यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे एक ऑफिसर या दूसरी ऑफिसर को ढूंढने के लिए नहीं आई हूँ। इतना तो पता है ना, आपके पास वायरलेस तो होंगे ना, या फिर मोबाइल फोन चल रहा है, बताओ उनको। आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पे आप लोग बैठेंगे, बस तमाशा देखते रहेंगे। आप लोग यहाँ पे पूरा व्हीकल लेके, पूरा फोर्सेस लेके मोंको चेपू में खड़े हो। हमारे मतलब हमें तो आप लोग ने ऐसे तो बंद करके रखा हुआ है। Ki pao men tu ni la chana pat pai piu pathin ka thang ben tu ni la the bridge stand in kheu pi ki diu in kheu lim pi diu hi le nunga mercy tu le tu a hi ke so khru district nga vice president a pu jing lai hi in chu teng le ama to in sei khom diu topic chi le ukhul langa e ho ibui naw li tan sarai khong ti hamna hi chalai mona abui naw khu social media unverified source a ko na thil zat tampi ho hi nam sunga hi lungnyaw na nei loi ippe ni adi ham ti jong ke het thei ta lo pa na hi ha sa ta chi iso piu nunga mercy ama hi kin hol do pi chu ipi ham ti chu ama ko nai na ngai la di wentin ama sa pen in the bridge na vezo se ni la pa kain bolin chu ting le nunga mercy jong the bridge ka hin le movin na phat man tam ta the bridge ten hin pi ji in la chunga ki pa thu ka seven question in na lu jeng le hen mem boina ai lut masangin a history a background I to bang din muna I chen dan ho hian lang khum chan dan hoi jong le mi pi in a het thei ding in a background tham khat nin si pi lo chung ki pa min ti As in litan sarikong base ham ole ama litan area base ham che hai area base jong le na background so Yukru district nga hi kuki ho hi het thai pe na chu khosom le khonga ham khat ka hi bin chilai la hi mongkot chepu hi ei mi khoding a salin pen khat cho hi in litan sari khong iti pau hi mongkot chepu to hin lei khat bowin akhan a ki cheng ko ma hin mongkot hi ei thing sa ki hi in khodang dang hi ei mi thing sa hin litan sari khong hi I ho 1990s langa iki bui nau tangkhul te to in ki bui na ho zawa pa na hi hita hi hung cheng khom wa mixed population ti di helitan sari khong tu chunga bui na so na mun he a ho sa chu e ho kuki hi in hungmin ga sai dinga chu bai te ho hin hem ko thang bai te pu hem ko thang bai te ho sat na mun hin siwa a cheng a hi tangkhul keu hi lovin kuki ang cheng a hin chule karwar bol zat dang nepali ka thai poi chule mainland india na pan india pan na bihari yang bengali yang hitya chu cheng halmat no he litan sorry kong he mem next in aban na chi le hen to I boina mun pen chu agam chu e ho gam e ho sat na hi chu na ke pa omen asatin lenzo introduction ka bol na chun ka se hai mil khat omen whatsapp ma social media hung viral pen si pai ho ganonu chu ama to ki holim pinu nunga mercy ma PPK so pro district ama he hin ta chanu iti wa ki thot le le wa ina pa chat ke nu chama hin abana ama akuna ine het ki no mu chele tu le tu ai to bang din mu na ama ground na situation hi to bang ham tiong suni ga se pi pai pai ken tu le tu a hi tu ni din mun na chun ki sai le jingkala hi ong som la khat vel chun amon thala hin ka ke ven thalan ka mo chu e ho an ka mo winwang chun akila pon pj nam tile langa vadung pang langa hi apol te security force tamga chu ki station hi amo to chun fire exchange te mai o te na mo thalan thawin hi chu thala thazo wa chun security force phabe chu alut be ke nen amo hi disarm boarding ki ti chu zania chu agreement khatna jaw je acho ki chi agreement dung je acho mo hi bunker ang ki semo e holi tan sorry kong baptist church a hi phata bunker se ma pan sa uwa amo
nagate flag ti taute tangkul ho chun na chi greater nagalim flag ham khat chu aga ta do wa chu zo sil chu ki la la sa chu bangkal hong chu dismantle building a hi aga chiu le hin nupi tham khat ang chu ani kha in chu to sun ki no to bin boina chu tu nyang chu na lai hin ga sai dinga chu tu a chu party ni da na ga kyum phana chun ai mi lang party chu ki boi lo he tu ni chu amo chu neo khat security ho to chun aki bui now khat la ni men specific thana tu nia chu chu hin tin a hin a development pa chu chi mi ni ki na na pa na ai lo le mi thum ham mi li ham zu kham ki na na pa na chu hi chan ge ahung ki so nunga chu nili ninga sung hi amo holang sai hi ki ho pi ding be hela lam ka yang lo hin a tham khat lung hung mon na chu ti de ham zani chun working committee khat cho ki semo bin peace working committee TNL peace working committee tin aki min bo bin amo ta chun zani chu I holang lam kai ho ta chun ki mu to na chu to khom na chu ni ki nei cha chu agreement ni point ni bo hin agreement ka nei bin khat na chu hi le gampa hi area pa hi amo hin area demarcation khat chu bolo bin security force on area 1 area 2 ti chun a hom bin thal choi theina thal choi thei lo na mun thi chu a hi chu lang pi a chu area 1 area 2 a chu thal le him choi lo ding a ko thei thil choi lo ding area 1 sunga wang chu mi thum kalwala ki pun thei lo ding achule alanga tangkhul isu pi ho hi lang ei ho ki hi jang le I ho I ti teng le chun litan sorry ko nga ei mi te ho chu mo hi a khosung wa chu area 1 sunga chu lut thayo a gansa hong chu anei wa le any ma ga ki pi thayo thil le lo ni chen pon se laga ki la the a hin alang tot gela chu koima agi danum thailo di he chi aga lu nong chu security forces apona permission ki la awa lu duty chu he chan ge chu step ala o he chi chu kinuk to na khat hin ani na chu highway pa hi national highway pa hi koiman chile wale hi koiman disturb abo loading kisu boy pi to loading ti chu kinuk to na hin hea chu ei holang akiti ta le chun isu piu litan soi ko nga ei mi ho hi atam zo hi cycle langa safer zone ti dam safe place vetna chun ahung kitol do oven ahung ki the do oven mong ko naung chu phaba hi ta chu hung ki the do omo hin hea chu alang to gela chu disarm bola peace so a hi thea le chun hung ki ho thein ding peace chu permanent hello la hi zania ki agreement ki nei pa hi point ni bawa se agreement ki ne chu experiment bola successful hi yang le chun abana chamna thu sei thein ding lampi honna bo chu hung ki nei hin hi ji chu tu nya pa na chu I holang hi wang chu athip sa ki hitan nini ni thum songa hi I holang hi ha ta lam kai hon mi pi hi ki control alung athang tom alung hang hong chu ki sei chin pi athil chu su lit lo di hi tia chu hel sit na chu ni ki nei ya I holang hi athip sa hi tan hi ja chu sei munang chu tam pi I honang plus point chu I nei bin tu nya chu aki ki ho la banga chu am holanga dan hong chu ai lo wa le boina hung sim hong chu ha ta in security forces in achung wa chu action ala pa na hitai ti chu kahin sai do no me ki pa me me ba na ka het kin nom chang ha ga nung che jep le hen chila ya zu kham ho kina azi le le a chan na so ding chu ta sanum lo he na ai lo ai le ama ho ni pi agenda ane yo wa ama sanga history ho nang mem akichi thina dingin mem hi nang hi hoi lai khu ho ni ham tu a he na chen na khu chu li ta na ma sam hello hello ke hi mong ko chepu ho ka hi in enjoy isayo litan sari kong ta boina so na hogal sa te chu ka hi ke hi ki pa me me henge tun ka question chin hin hung lut leng chi zu kham khat le ni ki del mai ji a chu hi chana asu thading chu mi hem khat ti ti dia mi khu he te zu chi chun ki ta san lo he na ai lo le ama wan asunga hi pi agenda hidden agenda ne yo ham ai lo ai le chance nga ajinga them khat ga mi mo le bol pa yeng ti to bang jong hi gin mo lo the nang amuna ni hi chun nang in
chilai area situation dung zu ya chu bui masang hi zong le bui zo hi zong le epg hin pe hin te ti nagin cha umam speculation chu hatan akine na ipiji nam tele sapang cha ailo le numei se ki hyang le chun lam kai cheng ho hin hitia mi ni mi thum zukham saba kina je a thubui hi hi chan ge hung so ding hi athing sela sai dinga chu ai nge le jang kita san lo gelang ne ki gel phalo achukit male hilai muna police station ami ke he poi chule army deploy ki bolhon amo nge li nang hin hi chan ge so ding hi koi man ani gin chak lo hi hung so un te tang so ne ki gel lo hin a hin to a chu isei ma bang wa chu hidden agenda ham speculate bolo the a hi pon hi chi chi hin te ti wang chu lam kai ho chun assumption hitalovin ipizia chu hichi gelo apoi mo gitam ki gela hi hichi bang hi gel khat bang so nei ve ai lo le thil hi hiti khat hi ometi chu ummin ai bang so chi tu ta di dinga chu sensitive situation he je na chu kalungge lo bang so hichi ji a hi change aso he ti chu sei do thei ding din mun bang chun ka pon na ahin aki gelo hi poi chi chu gin mo chu umai tai ipija chu ki ging mo am tile ki he so ke le na zuka mi ni mi thum ki dal ba nga chu nam ni chu ong ki na le ding ki ti chu ai lo wa le a hi chan ge ya hung so sang ding in ki hal pi thal ki kap to ki ti chu a epi ti sai da nui za jang le nga a hin za cha dang o min epi jam ti le tang khul te ang chu ai hong chu christiani hi bin su cham mo thei thila hi po in a su cham di pa chu ai hon izana su cham di igot bang ba so ape na amo lang hi su cham di ani nom lo he inzana koi sana chu je na chi angle chu tam pi me amon communal angle kapinom pove ga ti ngel wo le chun to ai mo hin land dispute basis a chi angle hi an het lu te ki go no hin a hi banga chu ki ho ai milang lam kai chang se chun ki gel chu chi local thu mi ni mi thum ki na ji thu e bon chang chu ju khama hin lai win amo thu a chu sei di heta he ki he zong le ki het mo sa a he tu pe na angai hon dong he team min tin ken jong he nge chi chan chun kai team min ai ma mem kan do be num chu a ho sa pu se ho hi wa e ho gam hi a hi le ipiti ama ho chun chilaya chu to bang chu lung thim nei the wa ai lo le dispute area hi khat to ham ati la pa na akichi lo khat to ham chi chu hin na detail a chi lo ba chu chi litan area hi very complex that hi e litan sorry khong nge lang hi seki bung ki ti khat tangkhul kho omin seki bung te to hin gam re a hi ani ki boi jingo ale tu chung thil so ho hi ama sang chu hi lovin hyang la mo hin pan sa na ne na chi gam thu pa hi tu chunga thu so pai mon pan sa na nei te ding ti chi chu yon ki nei sa nom loi ai I het di khat no chu seki bung to hin litan sorry khong gam bang hi long standing dispute khat chu hin ahi wanga hi amo hi legal langa ha ta he ni ki trial ani nei sao hin tu chana dinga bang so legal battle ani pau outcome pa chu I ho langa hi positive mama hi hia chu ga ke sei sao be to dile tu chunga chu mi ni mi thum ki na thu chun ki chai jeng le chun ki chai thei ai wanga ke ho bat da na he da na hi tangkhul CSO lang chu amun ta a thu hin dal lu na chu ka thok ka tam naw long ki khat hi hin KKL ati vinamon ka thok ka tam naw long lam kai ho to sun ki hoba a hin amo hi iga ba na la hin hi chi sikip bung ho sapu thu hi influence hi ha ta ne yo hi he a chu thu hi so sang kha he tiang chu ki he ma hin ai banga chu enjoy sei ma bang ba chu land ownership elo le land dispute elo le communal angle ki ti ta phot chu hichi basis ai thu sei lo dinga he kinok to na ei ho lang sai ni ki nei je a chu amo chun sei anga sei thobo iza banga chu ki za mo sa I het banga chu ki het mo sa a hi thei chana chu
mi thum ki na thu a hi chei te ding hi ha ta ka go no hi ki pa me mem a background che chan jina si ai le ama ban ding hong si e ho adinga a ha sat di danong se het the hin na het khat nong ki het mo sa ding aneu cha na chai pi ding ti cho hin ama wa chu lin ta age lo hin na e cha ko na cha phat chum na del gu nu hin hon e ho chun zero neu cha khat su pi ding ti cho hin ai le tu ai mem in ho hi ki hal ga ga het be nom chu mixed population hin ti le chu ni nge ki cheng hal cha chu ama hoi tam zo ham e hoi tam zo ham Unfortunately, ayin la mai sa la hina mo hi gatam zo e binte piji nam tile commercial area zo si ho atam zo amon a lo wei tan ami ang zo mo hi population abang ya mo hi tam zo hi me mem zo ka do pa che thang mat clear jap lo ka sa khat o men e ho gam hi ai ama ho i ti dana ana cheng pan the yu ham ti e ina phal na ina pi wa ina chen sa so ham mai lo le i ti dana hung cheng pan hung ki pan mi ham ma Chihi, I think it's kasay hielo wala hin iho 1992 langa tangkul te to iniki bui na pau langa hi na thasit ta khat chu iho pandat na ininei zo lo we na tampi chun in mun hi aniki zo a ani dal ha masanga chu hi tin jang chun ani tam lo hin to population comparison hi bola la hin 90s masanga so mo hi ani tam be set lo he ai chu ani cheng nai tho pgm telek to mo kot le di tan sari kong wang chu lei khat in a khan hin badung in a khan he ai wang chu li tan sari kong le tangkhul ko khat om be kenin leingang ching ki ti khat ni awmi chi leingang ching border na yu hin ung cheng mat tho na phata ko chom hi na a ki he na gam ong lang so lo cheng mat tho wai tam li tan soi kong te to se ki bong te he a hin 1990 lai gala pa na cho na ini ki boina ba pa na hi I ho pha hin in muno hi mo da al hak chon ani da hanga lo le phadi hi ya ani mo da hak lo ani ki zu yang ani mo hi ya chu all ola hi ta hi le ten ni pi de sa din mu na ki mu le I mu to na mu na ki mu to na mu na ki mu le lup na din ki mu ti ba nga chu all ola ha mo hi li tan sari ko nga settle hung to hi pe oi ki pa me mem mem tu na ban na chi ki le hen to a hi e ho in zo si hi e hon no I hal chai ama hon no a hal chai we tam hello le ading na lai mam yes ading na lai om no in ki haldan hi ichi ki buina ma pa na chu mi o si hi police station kin be lai ki bem je ngai je na chu in ki halon chu police station be la pa nai hum ke pani alanga alai la bazar la hi ki hal tanin eo ichi label la pa na mongkot to ki nei lang label lang se bang hi litan soi kong in chu in som ham khat chu ading na lai omin chule amwa zong chu hiti mama inja ka sei leingang ching kati na lang pa chu amo to ki nei za lang pa ang chu aki hal na lo so om lan do nen ha ta ki hal bang hi police station hi bazar sangam hin je kim ve la lai la hi ki ha le a hi le mem security force ong tampi tan na police station no ma hen ai le ipt I cho chu su the ham ti chu nang man na mu dan ni se pik security forces ho hina piti kisai de ham among hi order rozo ya chat no hin chule abulla yam chu thu hung ki ha chi in ki hal pat masanga pa na ki buina hi amo pat be se loi a hin mi pi chu hitin a ki bui tai ti ja chu litana hi army outpost ka hi hin hung su ku no hi a hi banga chu bai thana chamde la ani ki be he cái het hil
ken ka het khil kha dem bang chu ke pon ai bang chu ken ka ta san chu security forces ho jang chun a problem chu ong ki setting le chun mi tu mi li ke na ja chu mi khat chu happy pia ani ki bo kha khat din mun ja hi mi alang langa ki lung han to he ti mai me ya ani bat ji wa chu ki chan ge hung so ding cho mon jang ani gin sa lo ji wa chu in ki hali mai hung ki pan hin tin au ki pat zo wang chu security forces ho hin epj a action ala thailo ham tilama government pidi sai da state government noya chu chatte diu hin tin amo chon atho ta hung ba thela bol thailo diu hin orders dung ju ya chu chat diu hin ai lo la permission dung ju ya chu chat diu hin ichi amo functioning mechanism ang hi aneu la pa nai ta thu hi ki pison jia achung langa on order and piting le chon hung sup kum jele ichi ho zo si chu pha dan lu jai hi chan gi kha e wolung ge la chu civil ki ti chu mi pin hey hi ti te la e bol cha thei wang ba chu security forces a chu ji chu loi they have to follow certain protocols na thu pi order la hi ti chu mai je na chu pha do he ga lu lin tin e ho gel dan ba nga civil for e gon e gel dan bang ba chu a pha cha cha ta to cha na chu thil hi action ala thei lo na hi tam pi ai le mem to hi masanga hi situation hi aphalam mano ana mu am hi lo ai le ipiti hung ki chain ti na mu am nang ground na nei ji chun na mabana hi ipiti achal be di dan hi tua jania si peace working committee alang to gela peace working committee ki gel so to agreement ki bona points ni so with all the resources security forces helang district administration helang ai lo government la ko na yang la ichi chu implement bol ma sak te ding chu first step ahead na ichi amon jang jania hu ki se chu permanent resolution hello hin for the time being also situation so de-escalate role contain borna ding abo chu chi agreement chu ki nei hin hung successful lo daham hi chi dung ju ya chu plan b government ai lo le mediator wan chen hin se min tin a hin hi chi chu a ki same time agreement temporary agreement kha chu ki same time pia chu koi ma hi lungmong se la ki de lo he chang ni i het deu khat a hin i chen kom piu i chi tangphul te hin ipi ipi a gelo ham ti chu ipi tabang action an la du ham ti chu very unpredictable hi be mo ina ya chu speculate ke bol han na hi ang le din mun dar ya chu okay agreement ke nei hin let's comply and then let's try to implement the agreements hichia chu ki gyal ha he a hen asung langa chu e yang chu ilung thi de lo hen to peteria chu chi hi tha thang ding khat video ya chun sei sao be da tang ka te na agreement chu but we from both side amo TNL peacekeeping peace working committee hin chule hilanga hi ho peace committee ho hin sincere ta ani an alang to gela hi chi implement bola lesson we are all expecting and hoping for positive outcome a hi thaisana so positive outcome hong hi te ya aban ahung ki machal te ya permanent solution khat chu hung ki mu thaina ding chu mi usen kin nem po ma chu na ki tonga hin otherwise delam khana chu ki gin chu ima to akima pon na lang chu lang khana koi ding lungim ge a wang chu a phai tiang chu gel lo wa poi mo khat ang hi so chen le mem manipur ai i pham khat boinam khat om phat le security force oi alang khat nen jong asim mo alang khat nen jong asim mo e hon nong isim mo oma hon jong asim mo ti to bang om ji in na ichi pen hi ipiti na mo am I think I'm also neutral again na security forces also neutral hin inga boina chu when two party engage in conflict
conflict cái này ta giờ chú cái yang chú amo tu sung cái hồ lệ thay lo đi so na amo yang chú ai wo ta cái hồ lệ thay lo đi so his thing là being neutral party absolute neutral party hiểu ya mo center security forces ở cái tao thế thế à chú I think cái pin na chú pin này sung cái đa niệm cái mùi đa ai hồ cái là chú security forces ở chú ở mà là chân PT sai đa in ra cái sai mà bằng chú agilo khát âm mong le gạ về lễ hoàn lăng na thằng gạ na bị lễ hoàn lăng hít tiền lăng quyết tiền là ít tỷ bao chú hít thấy gì lâu hin ông hít thấy lâu tiếng là chân khát đằng chú lăng tôi kia là cái hồ tô thấy là hít kết đầu hít tiếng là chân âm mò chú being the neutral one khát in rằng lùng kim lâu này ó sĩ giống mò trong ngà cái set hạt riêng khát in rằng sẽ là ấy kiểu đan tổ hung bạc lâu tiếng là nhiều mò chú follow bolwa they take orders and then they carry out the action hi cho tabangai ji chu I ho kino dan pa tong ki tolo teng lesson we tend to put all the blame on security forces LMM to na say dan chu security force also lang kai si kai lo ben ma na to diu banga chu he ho zo en ide da no ai cha sa gut pau chu a hi thelo na say pa che en ai le tu chana security force also ama ho a chi na diu do le na chi na ve ti hen na ki pa au men ala ka sei hilam 这样子呀，I cannot vouch on the neutrality of the security forces. As a neutral mo ya ta cái cái hak sen ngam lo de na ahin til kha ki het du ngai chu tu din montaria chu Ukhrul district chu it is a Tangkhul dominated district na nyau pe na kai dinga chu DC apa na any government office a chu ki da san ge chu amo thu nei na chu amo thu sa na hi chu na the same police department ang chu chu ti mai chu security forces at times so a say hat lang ai lo le hilanga thil government agency langa thil thunei lang ho thuong chu angai lo ko angai piti sai da ngai lo wa na sa lo wa koi lo na sa lo wa lang so koi thei lo so thei sa na so na neu khat chu jang le chana hi ta cha mo chan neutral body he tia chu ki he hin a hin sei lo wa he di khat chu koi district ham kampo piam khana chun thil so han lang thil le chun ipi so intem police ipiti handle dibam ai lo le ko ba hong ki deploy security forces ho chu koi lang thu chu ngai jap in tam tiang chu I het no ngai he na ai for the time being I chu ho ang chu ki het mo sa chu I lungkim na lo zo si ai lo le hitin ki bol han ti ho zo si chu ki mu mo sa ta chu I say di ho si chu pressure chu ai nang security forces ko ma grievances ho chu ki share you are the neutral body hitin neighbor hitin nei khat in ti chu say di nga bang chu fundamental rights ang hin say di nga lo mang chu ki say tho apa MMA to su kan do be nom chu chi area tilai li tan area agam ni a district nei te ta te ama ho mun chum chu ma mi ho influence zawa na mu am ai lo le tilai area li tan area ho bo bin chitabang nakidin te danwa na ma mai lo ai le agenda chum ne ya mundang ho amdan chu district headquarter langa ho yen lang mundang dang a khumin ho chu ka he ma ho influence zawa na mu am see tu buinon dan hi phat lo dan chu recipient and question hina answer ibol tok mo le chun ke zo hi buina sem be dana ka hung len do de khatang inang au min a hin a le min ki sei te di le tu a chu hilanga Ukhrul district nga ai mi lam kai ho cheng se hin a hi thei jana local level a hi chei theu he ki ti wa nga chu piti sai da sa alhanga isupi ulenau ho jong chun hitin bol bilang hitin khat lawi hiti zo le phalo dem ti chu e hon jang akinei theya le chun amorong chu umdi
nga bang chu ta san he na hinge hiji pa chu aphalama ki bol ham asilanga ki bol ham ki bang chu I think that would be known to them akoi chun jang chun da ka sei do on tin na enang chun he banga chu alang to gela chu hinge among chu litan area tangpul so ho chu sa alanga ka chu pi ole na wang chan thumop nang chu nei tho bin te ti bang chu gin sa nang chu ume ki pa me me abana ken do nom okay chun amem henge e ho chun neu thi chana chai di tiu chu e ho ni tu le doi pau chu hin ai bang chun thil chu sei the e pu in i tham khanen escalate hung chi sang chun hung chal be hen lang kile e ho din mun chu i to bang ni nam pha hai nam yes or no bu in ni don bu le chan na i chi chu na na ong na se nom lo mai thin ka ti dan chu e ho i din zo diu hinam i ground ti na he i ke gu no hinam na i to bang of condition ni course I mean e ho chun gani nei simultaneously a gani nei di bo chu iki cha no he na ale min don bo ta ni na gani nei di nga chu iki cha no however when it comes to defending ourselves defending tu kinung chon di ong i khoi gam hu na tinga chu din thei chana chu ki ding di he ki wang chu ki gel ha ngai he na a koi hi tale koi ham a ko da ha mun so ma zam le le a mi pang bel le le ding chu 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 wang chu am sa he ki pang di he ti wang so me Engen nam mi pite amuna adin ka mun thiang le ka thi ta na yes ka yes kum si ka kum na tu min in the lu jenga thu chu igel banga a chi ta lawa a hu mo a amo long chu escalation further escalation a hum ka a in bulu ta ong le chun ka in ka lo ka ko ka hu na dinga chu ka din lo le ipi ka hi lo tu chen ge i sei lo ipi u mo na ka thiang le ka ko ka thi di tai ti chu i ki gel ha chu ngai he na mem chicken do lo na chu ji chu mun chum chu ma nam mi pite ho ad amuna i to bang din mun hi hello ho and abang khat loi chen i ti dio na mo i to bang chi hong chal be le pang zo din nam ti ami lungel ki chi lo amun che na ko na o chenga ki za lo ji a chana to anang len sia ko na chu mi za am khatong alung mun ding jong kata senen ja chu abula kana sei chu verified source jong hello wa chama ipp abang khat thang to ma aza za khat khat kisim mo to ki sei ho chu cho chom am lo na dinga chu tu ni la anang ha sa ta kain hol do anang in jong na phat man tam ta nei pi jon ki pa thu ka sei ki nen mem a chai na kain do nom chu hinge a apa pending a chun ikini diu chu a hi in na a hi tham khat na to peace committee ne ti ho so hong lo hin kha a hi jong le to e ho chu i chen bang wa chi chen ki the diu hina mai lo le a ji cho lang khat na tu mu hi ga la ku nai be na hi jong le ki he the e na amun hi ma ho chan den gut ding e ho hi a hong pem to bang da na no mang ding ti pa hong hi hin te ti jong chu gin cha hi ji chun e chi peace committee ho chung lo hing leo zang penin masanga bang chun ho jong chun ilit now i ho sa i now ho chu i to pha zo na lai na di len ti e It's about so answer bol hang so ha so we na see how to put it government tile security forces che tao ni ho government ang chun thil so mo bat lo de na thil so mo bat lo de ka ti na pa so ho jan popular government thu on say dao de as a state agencies also hin ki mo bat content to chu peacekeeping committee elole peace working committee ti jun thil chu asilamang chu bat lo wa poi mo hung successful hi le ipiti de ham teng chu bat lo wa poi mo successful le ipi bol de ham teng chu bat lo wa poi mo a hin dominance iki chu lai se ba chu i boi diu he to se dominance chu a chu tangkol lin di ham
की होलिन दी हम तीजु तो आई सही वाले thu सिया इपन में थे थिलसु कसई ngam di pon na ahin aphat pat na chun ga ke sei da dile se peace working committee ki form lo na chu pi o masang ngei ngei na chu I chen na thaina ding wa chu peace working committee alang to gela chu ki nei hin a hi thei na chu ta kyon avoid ka bolo hi gam thu ai lo le community level through dominance to hong chu avoid bol thei sana chu ki avoid hin chi mi ni ki na mana chu I hon koi dominant hi tam to an tan se ko nga chu koi chu thu nei di tam ti wang chu I think now is not the very best time to discuss or think about it to a ki gel kho pen chu alang to gela peace working committee in ki gel so masang ngei na banga chu ki lung to ta ki lung set a ki ngai lu ta le chen khom ding Allah ya lang chu ei ho ku ki langang chu tu chung ki to mo na hi so izo jana pa na hi chi body tiang chu de tang khul langang chu tu ti ma chu de amo lang chu a pha de ding ase de ding ase de ho chun hi chi dominance thu gam thu chu ase du I chan ge ham khara amo mi yang atil de I ho lang chu tu ti ma he a hin tu pet ta dia chu I ho chun a phan lam bo chu no te ki ti he peace working committee ho hin na I ho langa chu a pha nga cho mo langa chu a pha ge lum de cha hi thil pha in thil se chunga zona nei te na dinga chu peace working committee hin ha ta ki ge la hin hinge a mo langa chu jani a ki nok to na pa chu jani ma chu jan ha tu phat da na hi ka to hoi je a chu tu nia chu a mo langa chu implement an bol pan je wa chu ke no to na resistance to tham khat chu na lai de so let the peace working committee of the TNL handle amon ami teo chu ki po thep vintin ake po thep lo wale amole security forces ki handle ta vintin hilanga chu ken ka sai nom pen chu e ho lang chu thunga ya yu moi tan lungi chai no mo tin ipai pe o chu peace agreement temporary yang la akinei tai ti chun pai pe se la mo se la na bang chu kinei sam lo de hin chang chu ki he noi ti ai hin hilanga ho chu security forces in zani ki agreement kinei pa implement and borna amon resist to abol te de ke yang la ka boarding amo yang la bol de this is a borna wa amo ki ka clash hung di hong chu he ba pa nang chu ho chu ki dal se o te na let the security forces handle and then let them implement what we have agreed upon he is so he ting le implement so hapta khat ka he poi ni li ka he poi ni thum ka he poi ni khat ka he poi chu amo khat a ki sel ha pi je no ko ki mo po na he no hon na implement successfully so within 2 days I achieve na bolzo one week I achieve the one or are you going to come and say ki this is no longer no longer working ka successful ta pove ka zo ta pove te la chu zo mo ka ki handle ta khan ki ti he na lang pa cho chu I ho ki kum lo de I am of the idea and I firmly believe that the TNL Peace Working Committee will definitely work out some means to convince their people to put down arms and to, ready themselves to come to negotiating table. Hijichu hetu Petaria Peace Working Committee ke focus pas na. Ma'am, to hi in ki hal na la ho az I hong ki lo maong talo ham. In ki hal na la awang chu so in ki hal thata zo koi di ha na Ka ti chu ahin akusunga chu halo bitaw la na aku sunga chu ka ti na ya. Okay. Aki halo lai ho hi hasit ta cho aki halo lai ho hi aki halo wanga I ho hi idar ha oite na lung neu na khat ane nei kha ta ben ki so pi ho litan sorry ko nga cheng cookie so pi ho hin out of panic aung ki the do ole lang khat long ho hi yang hi aki the do thove ti di pon ki the do u ya mo he na ai wanga chu alungam
khát là ni hiểm mồi cheng đàn về in cái hà lô na hen na thế thì ừ cho mồi thì ngà phát som na lên tạ khát là hin i hoa hi thì cho in ball lâu gì bên ừ lo sam na khát he thì bang cho cái say no mẹ na ừ thì say đó ha among cho cái bang cho cấp pa cha no he tang khul hoi ba ba sana ừ in ka jang le ka ini mi dang ka ko sung sung ki hal ta phan dang yang le lung neu na nei lo bia a in akal lo lai chu ten ten na dan ho chu among chu ve a hin tua chu agreement dung ja chu koi ma thei lo di ki ti ta ja chu hi chu that's the call of the security forces who are here vacant abol sa di wang chu agreement dung ja chu hetan so ong sa ventin hi chilang pang za mo ke nei tan ai wanga chu i het di khat no chu inja ka sei chu thlasik ta khat hin akalo lai ang hi inda tha o hen na inda tha wa in ki the do hi amo chu akalo lai chu dan wang chu phabe bom me thiang chu ka sei do no ki pau me nunga mercy a konen thil akichi lo tam ta het be ta wen to chma bana iti pan la ding social media ito banga thu se ding ti yong chu het thim ta dio ka kinemen ka ki pa en mem concluding remarks ai pi na se no nam mi pi te ading um nam mi pi te adinga zo I think level sana chu athak nga chu pa te nu te ki vai po no ho chon athu chu nam level a chu sei di dol chu ki holim di dol chu ki holim na bin tin kin dang ma channel mang cha a ka sei nom chu adang he pon khang tha cha pang ho social media mandan wang he lung se ta in ki chi theo tin tu chung bui na nghe lang chu hilanga yang hilo na hilang thang mi yang hilo bongkot mi yang hilo litan sori kong kuki mi yang hilo galwanga phabab so pi ule naw media manjidan ithip loji binjang hi ab boi namuna lam kai ho chunga hi po gi isan ge ham khat min ikam bin na tampi min ni iza ham khat chu hi chi buina hi narrative pa hi I ho so pura zero ki haje zero ki kangye ki ti su ki hi je ngai ya so lungse ta in naute ho katem nom na cho social media hi aphat chom na iman cha diwa chule nam lam kai ho kam bin na le lam kai ho hang san ta a nama dinga pan la thai lo liwa social media iman lo di bin katem nom me detail in ki sai hang le I he ta bin I do yo chana a hi thai chana hi social media man pa hi the mo tin ching theo tin social media mang cha a hilanga information hechin nova galbanga ki til ta bang na a hi ti ta ve imo du ham ikuti du ham ilhai lut watam idal lut watam ti ho hi social media say ding jam a hi pon sayang say po te hi chilang pangwang so I ha momo ye real factory ba jeng hi ho hi na ga say ding a chu um mai re te to iki bui lai bang chu mi yang ka bang ki lo ai bang chu camera chu nei lang doi doi kom kap lo ding ki kap do gam tin ki sai na hi ti ho ta bang hi chi phat gal iza I nei te ngol hi I chi diu ham ke ka lunga dongin a chaina chu sai yang chu ka sai sautan lung se te in ching thei utin um phana lo tin mi vat ding a jang chu phana lo ngai phat na hi chu ngai e ti chu a chainan ka sai no me ke pa et ki pau me madam mercy ta chanu tia in he no ama li tan sarai khong muna security force ot anakino to na video hong viral en chi ako na chu mi zo si hen nen ki pa pi anen pa cha hen chi a chi khon jong and the bridge stand jong ground report mo ground ako na itobang mo ham ti chu mi pi hi ki sa loi lo ai le zo an hen si ho bang chu social media aza za ti ho tambe se ta ji a chu ngai chata a ka hin hold on hin nang jong ki pa ten na phat man tam ta nei pi ji na chunga avelin ki pa tu ka sei kin mem tu ni la ke holi me chu chan chi tan te ki pa ve ki pa me damote mang pha